Tayari West nakwakira omwazi ogw'eriizooba program n'omushaho wawe uri kudukusiyaho ndi Olivia Kamusiime. Programu eitukuba nituganira aha nshonga ezikwatine n'ebyamagara endwara zitari zimwe na zimwe nakora kutushemerire kuzeerinda iwe cyo inekora wine kuguma aha Tayari West obase kugira ekiwayigamu ekyakubasa kwera amagara gawe n'omugano gwa kugira ngu oburamu bwe bugaga amagara nicho chebe mnonga ekitukubasa kuba twine omunsomo oburizoba nza kwantugamba aha kintu ekikwatirine n'abakazi okujwa mnonga baheza kuzara ejinembera erukubaho bwanyuma y'abakazi baheza kuzara obumwe turebere ngweteganisa abakazi nyamwingi omwihanga litere lya Uganda kandi abamwe bayihiramu no kuferwa amagara gabo kandi nabwanyuma n'abana babo tubagira amagara marungi abo kuburwa banyinabo abo kuborra abamu bahati nibagira ngo nibinje byakubene bikorwa kuko abashaho barabene batuganirira kubasa kwerinda bintebi kandi no kubasa kubijanja naganiraho n'abashaho abakugu okubasa kutushobora enshongeji neretwashi twabasa tutakujetantara niche cyakubire nikikorwa ahariyo go mukazi wena arikwetebekanziza kuza kuzara kandi ogo ucyashireho nabasa korata omujanja biwe aine murumo cyo gwayine gukora ahamzire yaheza kuzara akajwa mnonga. Okuzara n'ekindi cy'urukureta amashemerwa kuko mbakaza bamwe n'ecyakabaka hangu erizoba ntuzagamba hanshonga ekirizeyo kwita abakazi bakuzara erikumanywa nko kujwa mnonga. Okujwa mnonga ekirikumanywa nka postpartum hemorrhage kyebembiremo mu kwita abakazi barikuzara kandi okurugira hari World Health Organization abakazi emitwaro mushanju nibafa buri mwaka kandi omwihanga litere lya Uganda aba bari abucweka 25. Omushaho Katoka Ribara Paul omushahari Mbara Regional Referral Hospital nashobora kweki kiretira abakazi bafa bari kuzara aho yashobora okuba kubasa kupima ukamanya ngo omukazi yajwa mnonga. Abakazi kujwa bamazira kuzara kintu nikibaho kandi nico cyakizira kuretera abakazi kufa mu kuzara any complication rundi obuzibu bukuyija obwamani ito nkabasahu nitupima tutakurira ngo omukazi ajuira muno omukazi wena owakujwa akayingisa rundi akakiza milliliters 500 echo nicho nka half liter eyo kujwa ako mcharo gwa kujwa twine ngo kupima esagama eyejuire so esagama obwe kuhika 500 milliliters rundi half a liter eyo mukazi ajuire ogo wazaire kurungi owasindikira omwana nitumanya ngo ajuire muno rundi mukazi weno wakujwa esagama kuhika litemu kako basemezibu nawe tugamba ogo mukazi ajuire muno rundi mukazi wakujwa esagama yona eyo kumuletera obwomezibwe kuba mukatabangana ngo mukazi kakubajwa akatandika kuura naterwa umutima takwica kurungi rundi naterwa umutwe rundi esagamaye ekendire so mukazi akutunga ebyo bizibwe kuletera esagama kendera bakamuletera ekitukweta symptoms rundi signs ezo gamba ngo omutima gwe gutandike kutunga obuzibu agent jeta na omukazi naba ajuire muno ati tugendera sagama ya joininga nankaha bayituka kuba imuletera ebizibu. Omushaho Nwenshaba Prosper omushaho kazi ahirware lya Mbara Regional Referral Hospital yayureka bumwe ahabiri kuretera omukazi yajwa mnonga. So enshonga ezikuretera omukyara yajwa mnonga yamara kuzara twine enshonga nyingi mnonga konkito nkabashaho ntuzitekomu omubikabina ekyo kubanza twinemu ekitukweta ngu uterine atony twagamba uterine atony ntumanyisa ngu nyinenda aho cyanyima cyaruga nyinenda yaremwe ugarukeke kwataje so nyinenda mwana kakumara kurugamu eyekwataje kugira ngo aha harege cyanyima hareke kujwa mnonga so kwekoremwa kwekwata eguma yona relaxed nyinenda yone egumerietyo hazeje misiyone tandika kurete shagamu so icyo nkiretero mukazi yajwa mnonga. Ecya kabiri twine kitkweta
trauma ntumanyisaki obuhuta omukazi nabasa kuzaara abarike ninga shayatike abamwe nibakweta okushatuka obasa kuhura omukazi yagira ngo omwana nshatwire so omubukazi ahi yaretwa ninga omunwa gwa nyinenda so okujwaho kukuretwaho munonga nkubasa kuretera omukazi yajwa munonga twine ekindi ekitukweta ngu ni tissues twagamba tissues itwe ngombashaho ntumanyisa ngo muri nyinenda hine ekintu ekyasigarayo so either ekyanyuma kyashohora hasigarayo otucweka twayo so hazo otucweka ntubasa kuturetera okujwa munonga ninga shomuntu hine nkakiyatayo bankakakotoni kayeberayo sako nako nikabasa kuretera omukazi yajwa munonga nene ekindi ntukyeta thrombin nkimanyisa mwenu nkitwa mu bushaho timo kunakabasa kukiteka jo muri nyankore konka omuntu eshagama ye ititwe nkamagara gitu ruhango kuyatuhangire wamara kufuna obufuta eshagama eshemekwa neye kwata okarecho kujwa tukwe so ate yanoshanga bakaza bamwe obo buntu obukuretera eshagama yaye kwata obwabo burchendire munonga so hate shagame bora kwekwata hate shagame gumane yuruka nkamizi amanya go kugira nkerije ekwate yegumane yuruka nkamizi so kiretera omukazi yajwa munonga Prosper Wenshaba natangaza mwe ahabonero oburukoreka ngo omukazi yajwa munonga secho kubanze kikubasa echo kubasa kuranga omukazi yajwa munonga abo kwitora pumeshagama koreka no basa kuranka padi yuwatekayo au kapadi yo kutekayo ntuteka ngo eshemeye kuba etakwijuru room 30 minutes konko wata yo padi omudakika 30 padi yo na yijiri no yetago kuhindura echa kabiri noza kukwata nkari nyinenda wakwata hibondo ryawe hashemeye kwana haba hagumeri abakazi kuba kumara kuzara kujata nimpora nk'ekibari omunda so warebe ekibari kitabaho kahurira hona horobi umanye ngo noriyo nojwa munonga ekindi omukazi nabasa kujata nimporo zenjera rwamani atandika kujata impo twizito kunywa mpanyo nyenda kunywa iriho ryanyita omukazi ogwe nabariyo najwa munonga atandika kuro mutima nugwehuba so cyicona nkibasa nkikoreka ngo omukazi amshaga meriyo ne murugamu ni nyinji munonga yes abamwe natandika no kututuka wena tutuka kandi yabarije ukimukwata ho mungaro nko muhura hona ntafukira so ogo mukazi nabariyo mukabeka hango abo kubaho itwe nkabashaho waza kureba ezo signs zona omukazi ogwe nayo yajwire munonga okujwa munonga kubasa kuretera omukazi yayihwa munyinenda nobumwe nokuferwa maka nko ku Prosper ari kushobora omukyaro ogwe naba yahwa mamani katutandikira ari ebe byangwi omukyara akakumara kuhwa mani nkimanyisa ngutarareberere jo mwana we katumakana nako kaza kurwara nako tukatware ngahi aha kitanda echa kabiri omukazi ashemeye kuzara hawo we shahabirne na tukamusibura kataha kandi obashemeza hati ntugambana na 48 hours yes mbere nja kunebero bishatu hapana twachirinda biro bishatu twakushemeza rizoba ikireshi cyaho cyanyincha kare twakusibura wata so hati numuheza 48 hours enough ukataha so nkimanyisa go wajwa munonga kuwa bozire jamwa go kumara umwirwaro 24 hours yaza kumara mebiro nkabishatu abo kwantu hatu ino kumonetaringa kureba magaragawe hatigaragata ushemezi bwo washanga yakumaraho esande nakasente katariho hato bayoshohoza ubayorya abajanja bibaryaho se bintu biba byinshi hata expenditure geraki yeyongera ekindi ahamagaragawe abamwe okujwana kuremeraho kwanjera kimwe munonga tutahembaze tukora buri kimwe kirema tendera nyinenda tujihiremo so no shanga bamwe nyinenda twaziyemo abokwa nohereze mbazo kora buri kimwe kitwakubentu basika konka kigira ngo saving amagarago mukazi nyinendo sharamoji yamako kujwana kwanu kurugo muri nyinenda so kujo kurugo muri nyinenda wajihamu okujwana ku stopping mujiya muno mare ningana muzomu of course na yazo musiyeta so nkimanyisa ngo hatwe wabo sindikire hatwazagaruka tukutwara umusiyeta tukushemeze tuihe munyinenda abokwa wajwa munonga hata baranko muntu yayise nkizara rya kabiri kashogo umwa mushimize kandi akagumya naguma waho nawo gwe tujiha mukokwe
kandi mugaka mushanyaraza naba ya baba mutiro mbazo kwaguta kumara mbagaruka bamwongera mu gundi so norango magana ngaga kusubwa munonga so abamwe no shangana no okujwa munonga abo bakozere byona hati byona mpaho bamwihire munyinenda abamwe yija yabona n'uruzaru abo ko hati nyinenda mwene babagihiremu beno cenda kuzara yabandi bangahi so nchimanyisa ngo byarema abamwe yija hendera n'amakagagize reke garemere mushati aha so noreba ngo ikintu cyo nchikosibwa munonga abamwe ni bahendera amagaraga bo gagenzere bafa ahabo ko mu Uganda no munsi yona abakaza abo kuzara bakafa abinje ne bitwa kujwa munonga. Dr. Kato Karibara Paul yashaba abakazi okwetebekansa na munonga orajwireho byabe nazara ngo kandi no kumanya ekikakeshagamaye ni kintu kikuru kubanza kiri aina kuplaninga enda aina kuplaninga pregnancies hata mukazi wajwireho aina kumanya ngo chances zo kujwa munde kuongeraho nyingi so aina kutandika kara consultinga genda mu irwaro akabaza nabazalisa kintu cha family planning obwaraba agenzira head yatungenda yagamba yo ningonza kutungenda yo mwana onde asemerire ku attendinga antenatal care kukebeza enda kandi kironge kukebeza enda no mukugu mukuzara so nasabora kukebeza enda atego mukazi yatungira kujwa ejo high risk pregnancy ende yatungire ende atekeho obulyo kurora yarora ba midwives abatendekere baitu yarora nabasaho ba doctors obstetricians gynecologists abatendekerwe baitu yagarukira kubarora kuonka bwaraba inenda kuguma ntibamukebera hakuzara arole ngo ya planning kuzara nazara mwirwaro erine obulyo obukujanja mukazi wakujwa muno kandi yazara under the supervision of a doctor hata mukazi wajwiro aleke genda kuzara nkom health center 2 round 3 mukazi wajwiro muno agende mu health center 4 akuba neso kusemeza neso kuhesagama agende mu district hospital rundi agende mu regional referral hospital then aine ku disclosinga yaika mu irwaro abasaho mbabaza naitwe ne batukaguza kizuke kiwatungire munda is wide ene disclosinga ngabe munde wide eri ende ina zaidi eyo mwana wange wa kabiri rundi wa kasatu rundi mwana wange wa kubanza nkatunga kujwa muno bakanta hesagama so ogo mkazi aine college preparedness aine no kumanya blood group aine kuba namanya nyo bakampesa gamba blood group yange eba A rundi eba B nyina abo buzale bange abaine blood group ya A rundi B rundi abaine blood group O ye kwatana ne yange nuko obwire bwo kuzara obulihika kakuba nyine gukora preparedness yejo if we need people to donate blood they will donate. Ministry of Health ya Uganda na World Health Organization ni tugamba mukazi tumuhe one bundle tumuhe bintu omukazi weno akujwa tokuma kintu kimwe kachuleya omukazi yajwa haro bundle tugeta emotive early detection tuina system yaitu mwirwaro ya early detection omukazi amaze kuzara nitukora vital signs monitoring every hour turonto kumukebera for the next 4 hours then tukumukebera the whole night or the whole day she spends there with us, at least 24 hours at Mwirwaro, early detection. Then her massage, we massage the uterus. So Nora, technologies, they are even simple technologies. But itu ni yambo, we massage the uterus. Then her ombazi waketa oxytocin. Mwirwaro lina ombazi kukuletera nyinenda kwe kwatu, ombazi kwa oxytocin. Her alternatives nazes twin Mwirwaro kuona, with oxytocin is the first line. Tuinombazgo oxytocin ombazgo tranexamic acid tugwine then tuinombazgo IV fluids kuteka he chupa omuntu akujya sagama kumuteka he chupa kurorangu esagama ti ya muwabo
then twine ekitukweta examination and escalation as the E in the emotive. So ejo escalation imaisa twine materials zisobora kukozesa maybe ku repairinga nkawa mukazi kakubatungire tears kuzibazira kumu examininga kumu operatinga. So we give the care as a bundle and we start with a bundle. Where you improve is where we stop. Dr. Kato yatera bakazo muranga okugumana bazaro mwirwariro okwenda kutunga obuhwezi bwa hihi yabajwire mnonga. Omunango gukutera buri abakazi kurora ngo bagenda kukeberwa enda antenatal care kandi kuzara mwirwaro erine ekyamani muno erine facilities rundi ezin erine abasahu nebikwatwa ebikwetaga mu kujanjaba omuntu wajwire muno rundi mukazi wajwire muno. Kandi we Prosper Wenshaba yahiga abashija okuguma kushendekereza abakazi babo mwirwariro babanu baza kuchebezenda. So iwe ko buryo mushija no manya ngo mukazi wawe ari nakuretera umwana uyeteka tekirote tokumanya mukazi emyezi ehiyahika tokumanya mukazi nacheberezenda nkahi tokumanya muza kuzarira nkahi byo no kabimurekera kashitinku muhereza hirwaro rwiriya. So omushija nawe ageze ashendekereza omucyara weye aho kwa kakugere kiyayegayo ati kutuba ntushomesa omukazi uri kubayizire n'omushija weye nibitwanguhira wamugira otememu orye joti orye mboga orye mwihuri kugire moto orye mwakanyama hata omushija kakubariho yabyehurira mbere go umukanwa gomushaho hata ubwo naragahaje atkonka hata omushaho abigambere ko kabamwe abashija kakurgaha mukazi yamugambira atkonka hata omushahaze ati mendye mwakanyamana na atazi watandika ataba kaza norigezgez atendo yekwire oyegwire ya president ni cheji yo kushabe nyama bwahati ombujanja boburuho haroho mbazi oguba kuhereza omukazi yaheza kuzara okukinjira okujwa mnonga nko ku Dr. Prosper arikushobora ombazi go kukinjira okujwa guruho tugwine guruho n'abakazi nawe ababuza nakugamba tkinkweza kuzara bantera kakatu so mbazo go kukinjira okujwa tugwine konka tukangira ngo twino go kukinya kugira ngo buryo mwe we natakaje ahabwo kuba mwe tukabasa kubishobora nitwi konka uburi mukazi we no kuzara oba wasindika oba washemezubwa ntukutera kakatu ko kugira ngo nyine ndeye kwati asa nangu hata baresere no gundo gubakora ngwine hamani ogo gustwine ntutera gubire ngo etaga kuteka mu fridge. So shanga nka hati ka health center sirizo kweza tuzi teenage tihari yo fridge teriyo so bacugukwasa aho gufare bafaga kutera mwene urigumiza mojo kwa gubura mugasho abo kwanu gwandu gwenda gubegurahi mu fridge. So hati yabaturetire ho gundo mbazi ogutakwetaga fridge so ntuteka amasiko gita actually nho tugatiri kugira ngo go mbazi gweno basagubika ho mu kaboxi no guteka ho mu kakabodi ojereke ogwihemu mukazi yamara kuzara guhende uguteka mu kabomba ogutera mukazi saga masiko gito nho tugatire by the way obwahati abo kuba turebere ngo kujwa mununga kubenkuretwa gumbazo gutare mu fridge oguba kuyabura kuriya kandi guhwira amana bakagutera mukazi. Professor Gad Ruzaza omushomesa hitendekire ya University of Science and Technology nagirango mukazi okwerinda aine kuzahirwaro yagirenda abo kuba bamwe nibatunga ekizibeki bakinenda okujwa wawe inenda ni danger sign nekintu kiri kurabura ngo rahuka wagira icyo wakorera umushaho akwereza ubwenge. Now omukazo y'inenda atashimira kuba najo tashimira ko pregnancy is not a disease okugirenda tubugwire ni it's a body status gani nembera umubiri guhinduka kandi umuntu yaza yagirenda enda akakura kurunje then akaza kuzara nazaraje of course wazara ubwo abwa pressure nebindi okujwa ni kuba ukonga kujwa ni kuba umukanya bwayo. Now omuntu yaba inenda akazara hakagira ebyagu mu munda
akajya byaguma muri nyinenda nibo bimuretera ibizibu byinshi. So wareba waheza kuzara ukaguma nojo yirukanka juba uze kureba umushaho abwo kuba waguma nojo kikugira ngo nikija kukoma aho kujwa konka ibyo byasigara umunda nibyo kongera uburwiri of nature bari kweta ati cyagire no mu runyango infection, kandi infection yo mukazi waheza kuzara nenyangara za munonga period sepsis. So aho kugira ngo ico tucerinde wareba waheza kuzara kuja kugagumizamo umubazi no kwirukankira umushaho midwife ninga gynecologist. Ukurugira ikiganiro echa fine tuning large language models for prenatal and perinatal care in East African languages cyabireho ahambara University of Science and Technology boreka ko mukazi abasakozesa karmagezi na AI artificial intelligence okutunga obuhwezi na muri Alexa omushahokazi ahari Mbara regional referral nagira ngo mukazi abasa kukozesa artificial intelligence okumanya ecokora yabajwire mnonga. AI nenchimanya nebasa kuyamba omukyala aboshonga omukyala akakuba naza mnonga nabasa kugibuza ebibuzo bikwatine n'okufa. So yagibuze bikwatine no kujwa of course nebeine mu answers kubasa kumugaruka mwezi kubasa kumuyamba uzayirwariro abashaho kumureba bukiri kare ningo kumukebera kumanya icyo kumuretera kujwa munonga ninga no kuzara ninga n'indwara zindi zikuretera abacyara. So ni tutekateka AI neza kuro muri muhango cendeza abacyara kujwa no kubahabura icyo gukora baba batungire ikizibu cyo kujwa ngo kuba kugira ngo kwerina nukushira kutambirwa iwe mukazi wazo mwirwariro wabanoza kuzara nicikuyamba mnonga okukinjira ebintu bitari bimwe na bimwe kandi no kwabashaho bakushoborera wabo yo mwirwariro okatunga kizibu cyo kuja mnonga ubasa kwerwa juba kucira umuntu owaba atari mwirwariro. Bari mnonga kure program omushaho wawe wabanaje kusiyaho ndi Olivia Kamsimi.